Gedo marapeini maborgi romo kilomita 160 e gwenge ma Kuria manosingi ko jatend piny William Ruto higa mokalo osechakore ka apaya mawuok Taranganya e sub county ma Kuria West nyaka Ntimaru e sub county ma Kuria East en achiel kuom apeini ma igoyo lam. Jafwambo e county ma Migori George Juma ni kod ler mathoth. E tielo mokwongo mar gedo marapeini gigo ma Kuria, piny owacho ochako kod gedo mag apeini maromo kilomita 46. Jatend migawo mar omenda pacho kae John Mbadi ne yawayanga chenro mar gedo mar apeini gi e gwenge mag Center e sub county ma Kuria East. Ile barabara inatoka Taranganya inaenda ikipitia Center inaenda mpaka Ntimaru. Leo hii tumezindua hiyo barabara. Mbadi mane oten ko jubro ma opogore motingo jobun ma wendo Walter Wino, mano ma Kuria East kitaya Marwa, mano ma Kuria West Mathias Ruby kod mamoko wacho ni gedo mar apaya mabor rom kilomita 46 idhi tieki e kinde mar dweche 36 ka wacho ni piny owacho osikito mende tenge. Hiyo barabara President Ruto alisema hiyo barabara lazima ijengwe tukienda uchaguzi. Tunataka hiyo barabara ifike huko Ntimaru. Na nimeambia yule contractor lazima fanye hivyo. Pesa itakuwa shida. Pesa itapatikana. Hiyo barabara ijengwe. Yale maendeleo ambayo tunaona huku hatukuwa tunayaona kule nyuma. Kumekuwa na serikali mingi, lakini eneo hili letu haijawahi kumbukwa kwa miradi za maendeleo. Kwa hivyo, kwa Mheshimiwa Rais Ruto, tunasema ni term ngapi? Wangapi wanasema ni 2 term? Owacho ni nitie apeini mathoth e kaunti ma Migori ma piny owacho bende koro osketo ni ogomenda ma idhi ti go gi lam e iko menda ni. Miradi ya affordable housing kuna 2 zinaendelea hapa Kuria East. Na hata hostels kuna 2 zinaendelea hapa Kuria East. Na pia leo nimeenda pale nikaona mimi mwenyewe na macho hospitali ya level 4 ile ya Kegonga inaendelea. Jatend migawo ni maromeno bende ni ochopo e nyasi mar choko omenda ni mond liete e gwenge ma Kegonga ne wane piny owacho motelne kod jatend piny Kenya William Ruto osetimo dongruok manenore, wacho bende ni osir kod jubiro ma wendo Walter Wino. Ingine nchi hii ukienda maendeleo imetamba kila mahali, lakini kuna sehemu zingine ni kama ni mtoto wanaota tu. Hiyo kwa hii serikali Ruto amesema haiwezekani. Na hiyo ndiyo sababu wako na vita na watu wengine. Kuna watu wengine wakiamuka asubuhi wanafikiria tu kabila zao. Mimi nataka kuwahimiza wale ambao watapata hii pesa siku ya leo, muhakikishe ile pesa utakuwa umepewa uitumie vizuri. Sawa sawa? Na tukiwa hapa sitaogopa na sitasahau kurudishia shukrani Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto kwa kuweka eneo hili letu pia katika rada yake ya maendeleo. Lakini kwa ile kazi tumeona Ruto amefanya wakati hii, nimehakikishia rafiki yangu Jembe wakati huu mtapigia Ruto kura aende 2 terms, ndio? Mbadi ko jubiro mamoko mani otene ne okono ganda jo Kenya Murukosir jatend piny Kenya William Ruto nikech dongruok mosetimo e kond piny Kenya duto. Kuna watu wengine wamechukia Ruto kwa sababu gani? Kwa sababu Ruto amefanya kitu ile kizungu inaita inclusivity. George Juma, Ramogi TV, Migori.